مامۆستا فواد یعنی پرسە هەری تێکردن لە هەمبەرک و پەیەدێ دکریارن خۆدا بەردەوامە باسکێم سەر بە تەبگەرە جوان شۆرەشگە ڕەباندنا زارۆکە شەوتاندنەوە فیسان بنچاوکردنا ڕاگەهاند کاران لە هەمبەردا ئەنە کەسێ داخویانیان دێ ئیدانەت کێ شەرمەزارد کێ بانگ لە ئەمریکیان کە لێ حتاوە کە ئیرۆ یەک چارەسەری نەهاتێ دیتن یەک سنوورژێرە نەهاتێ دیتن سەدەمژە چییە؟ سلاف و رێز شتەڕێ و ژمێوانێتە هەوان بشار وش تەماشەفانێ هێژارڕێ ئەزێ حەبگەکی بشوند vەگەڕم سەر vê rêxistinê ji roja eva bû yek armaj da berxwe en û divê tune rînê din li hember me tune bin roja ava bû dest pê kir bi Partiyê Kurdistana Tirkî û ew kuştin û ew derxistin û hişt ew tenê bimînin sahê de ya du da armaca du da rêbaza berzanî divê nema bimînin nav Kurdistanê de ev jî kir armac yanî heta li Tirkî bibû qedexe ê bêje ez dostê berzanîyam ya kafî bû bê kuştin ya ev stratîjiya li ser ava bû û bizanebûn şixulîn û çekê pê kar bike dibe dwarê leşkerî de be dan û stendin û guft û go bi van nerîna rê serê xwe naêşînin mere ya tê wek bibe ya ez ê te bikujim ya tê li mala xwe rûnê û tê devê xwe bigire ev stratîjiyek li ser meşiyan û armaca xwe gelkî mezin kirin û em doza Kurdistanê dikin û ev sînorana xelkê çêkirine û em ê biherifînin van sînora û bittalî maf dan xwe gil Kurdistana Iraqê hebin gil a Sûrî hebin gil a Îranê hebin beetîbar Kurdistan cem yek perçeyî heta nod û niha o cilan hat girtin xwe 180 derecî xwe guhertin dev ji kurdîtiyê jî berdan û bakirin bi nezeriyakê hulamî wek divê kes jê fehm nake û divê em herin wê nezeriyê jî em dev ji kurdîtiya xwe jî berdin ev karê dibe baskê wan ê li Kurdistana Sûrî û baskê wan PKK li Kurdistana Iraqê şaxê wê îro armaca wan nehcê kurdayetiyê biherifînin û kar dikin bi şev û ro we ji ber vê yekê çi dengê ne wek wan be ew ê ev be ev xortê tên girtin ew ji ragihandinê pirî ditirsin berê meselen ev ragihandina wilo vekirî tu nebû cerî de bûn mebdizî derdixistin me la mala digeran deng netçû xelkê lê piştîgê ev tewasıl îctimai çêbû wek anha em bi wer diaxivin el Ferensa me bişar Sûriyê tu Kurdistana Iraqê wek em di odakê de bi hevdûr diaxivin dengê me digihê xelkê gişî nema kare veşêre nema kare bigire vî dengî ew ê çi bike bi van wesailê xwe yî ê irhabî ew ê rabe û van xortana bigire bi rastî ev karekî divê em li ber bisekin em bên vegerin jê ve nagerin eveya cizekê ji hebûna wan ji stratîjiya wan بەێ باشە مامۆستا فواد بەگەرمە پرساخوا یعنی ji ber çi hetanha sînûrek nehatiye danîn ئەنە کەسە چەندین جار بانگ لە ئەمریکا کردە بانگ لە مەزلوم عەبدێ کردە و پەیماندایە سنوورێکی دەینێ لێ حتاوەکە ئیرۆ هەر ئەو سیاست هەر ئەو کار بەردەوامە کردە ئەنە کەسێ ئەم بسەراحەت جی هەر دوور بێژن کەسێکی ژ ئەمریکار نەگوتی ناحەیە ئەم بێژن نا لێ ئەمریکا ژی ئەرکێ خۆ ڕنابێ ji ber vê yekê em dozêl Amerîka dikin madem tel xwe girtî û madem ev kesana dibin siyaset kar dikin madem tu wan xwedî dike û tu bi melayînê dolara til wan serf dike û tu dibêje em ê îdarak paqij ava bikin û ev kesana ne ê îdarê paqij ava bikin ev kesana divê îdara PKK av bikin mejiyê PKK ava bikin we bittalî em ê bimînin vê bangê bikin yani heta anha biryara em bistînin em bê başê ev danûstendin ya Amerîka em nema dikin em ê çi bikin gavadin gavade em ê çi bikin dîsa karê me siyasiyê tu leşkerê me tunenê dîsa karê me ê ragihandinê yê
يشر أمي في بني باشا ما مستفوات نما قوتني خودت عماجة تشتكى جرين كرتا قوتكو باكاكا لباكوري كردستاني أنكو كردستان تركيا تشتكى نابي دوزا كردي نهشت ليه جبر شري بي هاتا دان لروجاباي كردستاني همان سيناريو باكوري كردستاني لروجاباي كردستاني دوباره بكي برب وي چنده بچكو دوزا كردي بيكجاري نميني براستي دسبيكا هاتن ولات بارازيا ملتي كردي سوري باش بزانبون استغلال كرن ومقشها او المالي خو خدي كرن ولقندي خو خدي كرن واحترام وان قرد انه فانا جبر ظلمك دجوار بنا بربونه وقوتني دقوتن ما قبلك اوي هيفيك هبه ليه دمك نزيك دي 3 سال 4 سال درباس نبو مديت ايلو قلت كليه خبر ريجيما سوري كرن وريجيما سوري باش او باراستن وتسليمي احمد جبريل كرن لبقاع وامكانيات دانوان وتدريبات جوان ريتشي كرن وبو كاغتا كرد دستي ريجيما سوري دي جبو بازار خو بتركيا بكن ريجيما سوري لمدخست ايجا لمدخست ام دبرن لمدخست دقو هرم بفن بكاكا ام بما في ورن يعني استراتيجيك هاد دانين بازارك هاد كرن دنا بين اوان وريجيما سوري دي حركة كردي سوري وقت التركي نهجت الفيدا جي نهيله و تي هفال بندم بو ازي بشجيرياتا بكم وقت تخازي واجي دجي تركامو تجي دجي تركاي وبازار خو تركي ذكرن حتى نودو حشتا او بازار بداوي هاتن كت نما كاريبو سوري خلوان بك خدي جير غوتن اجا ليستك بداوي هات ازو تركال هردو هاتن تر يا خو بغهر دركت تسليمي زركي كر وعمر اوسيكر لقنديلي افكار بوار نبو انه نقدر ام إشالاكيه خو فقرينن ودويد ما وقفقريا 2006 حيا 2011 ام بهفدور ربون يعني جبر رجيم جوان الوان نرازيبو والوان خدي درنت كت خو بمخور دكرن ما او دبارا استن 2008 ازو استاذ حسن كون محكمه بقرتنا وان وقتا عيسى خليل هات كشتن زانته ما منو استاذ حسن شبو باشا افانا اف بارتي غطاء سياسي بيدي باشا ما مستفوات ازبم هناكي سر راقهاندنا انا كسيم بسكن بهتر ما ترسياك والسر بيدي دروز دكي يعني سي مع البر يعني دزجهن سنوريوان وامبجن سنور دارن اركا يكيتي ميديا راديو ريبازا يعني بيجن نابك وهاتنا قرتن جندار بركات باور ملا احمد صبري فخري احمد صبري دارا عبدو اف چما ترسيه لسر ترسانه كراغ هاندني دروز دك حتى كو بيده بي هلو سهل هم بروان دغري بريفان خورتانا فنر محمود جهاد قرتن وجندار هاد قرتن هنزان الحسن ابي دما داوود انا ما بس خازم بحسد دما داوود بكم انا قصد بي ابايا زنجيرك يعني تشد دنجي راغهاندني رخنا وان بك او بخازن ويدفي بقرن اف سياستك استراتيجيه الجموان سبي فانا بردجي او ضغطيل وان بكو وان بيشين وشيك بك وان برد لسبي دنجني ذهبنا او دي سهروانا او هنا كده بقري وبفيرنجي اف سياستا ارهابي بفان خورتا دمشينه دخازه دنگه انا كسي بمرينه جبر دنگه انا كسي والي بشاريه اني خدي ديروك دريج دنا ملتي كرده وقال لك بارتيا دفجه انا كسي بردا سدما قديت انما كارن مواجهه في الريخستني بكن فاباش خبشون دبدن وقال لك شون بون تفوان يعني هم في زانن يعني وبالتالي يرو انا كسي ماي خل ملت دك خدي واملت جوي هيفيتي دبينه جبر فيك باري انا كسي قال لك يقرانه قال لك كارابكن ازنا الهندرم لي افالي بشار الهندره هيا كي جا درجه كارن تشالاكي خرت رابن او كارن قياده انا كسي الهندر كارفيا بقدرينه وري راغهاندني دفي بردوام بفي وخرتر بفي نيشل مساندن هجر هنا كم كاربن
خوي هندر بچکی بپارێزن نەماولۆ ئەشکەری بن ji bo ve hovîtiya wan li derve gelek kadrê ene kesê hene dibe xweşik ene kesê ew jî karibe rêxistinek ragihandinê bi temamî ava bike li hemî welatê derve û karibe vê siyasetê bike şermeza bike. Yani evê carê enekese tu hêviyek li ser Mazlûm Ebdê girê neda û daxwaza bicîkirina sozên wî nekir. Sedem jê çi ye? Yani gehiştiye çi baweriye enekesî ku îdî hêvî dê Mazlûm Ebdê de nemane? Di baweriya me de wek te jî got gelek daxuyanî dewmen dengê xwe digihandin Amerîka û Mazlûm Ebdê. Û bi erkê xwe rabin. Lê gihaştin baweriyekê qiyada enekesê gi Mazlûm Ebdê tiştekî nikar bike û tiştek belkî destî wî tune be ew wek hevalê bişar got ji xwe re li hevdû diwezînin edwara yekê nerm bû yekê hişk be ev jî lîstikeke baş zanin li ser bişuxulin ji ber vê yekê dibînim daxuyaniya enekesê di ciyê xwe dihat tu pêwîstin neyî ji îropê ve bagê bigihînin Mazlûm Ebdê û Mazlûm Ebdê nikare zarokekî evanê biçûkçe gi têr revandin û gotinek tenê got govana gil mekteba enekesê li derbêsiyê şewtan din vana muxerrebînin roja din Mazlûm Ebdê çûl ber wan geriya li Kobaniyê û ew birin ezmana. Ev delîleke ki Mazlûm Ebdê baş zeîf bûye û nikare bi tiştekî bike û enekesê rast nivîsandiye haştî qenaatekê ki Mazlûm Ebdê nema kar tiştekî bike. باشە مامۆستا فواد ینی پرسێک دوێدەتی هۆڵێ دەماکو Mazlûm Ebdê گەرانتۆرێ پەیانەکەیە دە دانوستاندنên کوردی و کوردیدا یعنی دەماکو ئەنەکەسێ دووردە بە ئەشکەرە دێخویاکردن و تهێویەک Mazlûm Ebdê دە نەمایە واتاوێ ئەوە کو تهێویەک دێ دووبارە دەستپێکردنا دانوستاندن کوردی کوردی دەژی نەمایە di baweriya me di bawerî gelekî zeîf bûne lê yani hêvî hîna heye li cem Amerîka hêvî di Amerîka de heye yani em dengê xwe digihînin Amerîka hege Amerîka bixwaze ev danûstandin her serî ew ê her serî hûn zanin nod û heştadê çawa Serok Mesûd Barzanî û Mam Celal Talabanî rehma Xwedê lê be ew gihandin hevdû nû mesleha we û ame tev divê ya dixwaze Amerîka bigihe vê baweriyê ki mesleha wî Kurdar reyê wê me bigihîn hevdû lê biner mesleha wî bes bi çend leşkera reyî jêr şer bikin ji devlawî ji devlayî bên kuştin ew jî çend dolara bide Amerîka tu karî nake ji bo em bigihên hevdû wexta ki bibînin mesleha wî de yekbûna Kurdan heye ew ê wê çaxê baş kar bike û baş xebatê jî bike hêviya Amerîka wê meslehê nabîne ew heya anha nedîtiye.